قرب مرحبا. سلام 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 كما تكونوا كما ياللهم طرح عند اللهم ياي alright كم تقول مرقع حبش education ماتيكم على الحوات زي فيديو كسلنا احنا صراحة very important video كابتن قداسيت زبلن فيديو تاتيا مخنياتهم ستاك ماركتنا أنا زي 10 خلطة الحين تاخذ مسلي كم مسكرن 10 شمنته مزي فيدرالس زغبرو زلو نابي جزنا انا كيد نزبل حتتات نملس على حتتات very important يا ምናልባት ነው ሕንተላ ሰርች ዝገበርና ያሎ እቲ ሰርች ዝገበርና ያብዚን ኮን ርዕኩምና ኣብዚያ ንምልሰን ሕቶታት ሓሙሽተ ሕቶ ኢና ክንምልስ መጀመርያ ኣብ መስከረም 18 ፌደራልስ ወለድ ክቆርጽ ድዮም ዳታ ኣለና ከነሪኦኩም ኢና ቁጽሪ 2 ወለድ ድሕሪ ምቁራጾም ኣብ ዕዳጋ ሕዝኒ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ዘይወደቀሉ ስታክ ክንደይ ክርከቦ ይኽእል ወለድ ምስ ቆረጹ እንደ ሕብረተሰብን እንተ ዘይጋጢሙ ስታክ ማርኬትና ክሳብ ክንደይ ክርከቦ ይኽእል ኣብ ዓመት ኣብ 3 ዓመት 5 ዓመት ቁጽሪ 3 ወለድ ምስ ቆረጹ ኣብ ዕዳጋ ዝወደቀ ኣክሲዮን እንድሕር ወዲቁ ማለት እዩ ስታክ ማርኬት ናረስሽን ተራይ ማለት እዩ ስታክ ማርኬት ማለት ማርኬት ናረስሽን ተራይ ክሳብ ክንደይ ክርከቦ ይኽእል ስለዚ ኣብ ዓመት ኣብ 3 ዓመት ኣብ 5 ዓመት ቁጽሪ 4 ክሳብ መዓስ እዩ እንተ ዓቂብናዮ ውጽኢታዊ ክኸውን ዝኽእል ኣከም ዝኹነታት እዚ ማለት እዩ ቁጽሪ 5 ስለምንታይ ኢላ ኢሎም ዓንቲ ዕዳጋ ወይ ከዓ ስታክ ማርኬት ግሪን ወይ ከዓ ጽቡቕ ዘሎ ፀብጻብ ኣለና ናብ ኩናት ኢና ስለዚ ሓሙሽተ ሕቶ ክንምልስ ኢና ስተቀንዲን መሰረትን ቁጽሪ 2 ቁጽሪ 3 ነን alright ሬት ኮርጽም ባህላሎ ወለድ ምስ ቆረጹ እንድሕር ረስሽን አጋጢምና ስታክ ማርኬት ዘለና ክንሸጠዲ ዘለና ወላ አስገሩ ያለና ሓደ alright ወለድ ቆርጽም ወለድ ምስ ቆረጹ እንድሕር ረስሽን ወይ ከዓ ሙዳቅ ማርኬት ዝተራእኸ ስታክ ማርኬትና እንታይ ይመስል ሞደርና ሶር ዘለና ናይ ዓመት ናይ 3 ዓመትን ናይ 5 ዓመት alright ሶር ስታንድ ቆመሉ መጀመሪያ ኸሪአኩም ሓወት ካበኤ ሰርች ገረያ I still somebody alright okay this is alright this is the source if you want guys read it is the ata source ነዚ አና ክንገልጻ alright look this is the impact of Fed rate cut on stock bonds and cash ማለት in general so according August 1 source ተጻሐፈት ያ ነዚ አና ክንገልጻ መጀመሪያ alright so ናብ ተቀዳሚ ትሕተኽናቱ ኣብ መስከረም ሬት ቆርጽ ለም መጀመርያ ነዚ ኣነጽናዕያ so እንታይ ኢና ንኸይድልና CME Fed ኢና ዘለና ኣሕዋት CME Fed ከድና why is this in Tigrinya come on I don't like the way it's slow CME Fed alright CME Fed ትሪእዎ ኣለኹም ድሕሪ 20 መዓልቲ ክመጽኦም ፌደራልስ okay ድሕሪ 20 መዓልቲ መጽኦም እንታይ ኣሚልና ዘሎ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ መስከረም according to today's report መስከረም ክቆርጽዮም 65 ካብ 100 መስከረም ወለድ 0.25 ሬት ካት ኣለና ክሳብ ዛ ዓለት እዚኣ ብዝያዳ ነዚኣ እዚኣ ትሪኦ ዘለኹም 25 ዘላ ወለድ ምቁራጽ ኣብ መስከረም 18 መስከረም 18 ነለኩም ሽዑም ክመጹ ምናልባት ኣብ ናይ መስከረም 6 ሪፖርት ናይ unemployment ካብ ተጸበናየ ንላዕሊ ካብ ማርኬት ተጸበየ ንላዕሊ እንድሕር መጺና እዚኣ ናምበር እዚኣ ክትቀየር ትኽእላ ስለዚ instead of 0.25 ዝቆርጹ 0.50 ክቆርጹ ይኽእሉ እዮም 0.50 ተቆሪጾም ካ ሬትና ኣብዚ ደረጃ ዝኽበጽሕ 4.75 ክሳብ 5% ማለት this is great ማለት ወል እቲ መስከረም 6 unemployment rate ወይ ከዓ እቲ ክንደይ ሰባት ተቆጺሮም ዝብል ሕቶ ጽቡቕ ዶ ሕማቕ ዶ ወል ሕማቕ ክመጽእ የብሉን ከምዚ ዝሓለፈ ናይ ወርሒ 6 114 ጥራሕ እዮም ናብ ስራሕ ተቆጺሮም ሪኢኹሞ ናይ ጁላይ ሪፖርት ማለት ናይ ወርሒ 7 so ከምኡ ዓይነት ሪፖርት እንድሕር መጺና ናይ ኣጎስት ኣብ መስከረም 6 ዝመጽእ ሪፖርት ስታክ ማርኬትና is going to be tank ማለት ስታክ ክብል ከለኹ recession ክርእ ይኽእል
ምክንያቱ ብምንታይ ብሰራሕተኛታት ረስስ ምውዳቕ ማርኬት ብናይ ሰራሕተኛታት ሶ ብዙሓት ዓዲ ውዒል እንድሕር ኮይኖም እታ ኮል ክድወል ትኽእል እያ ሽዑ very bad እወ ፌደራል ከድሕኑና እዮም 50% ሬት ክገብሩ እንዲዮም yes ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ግን it's going to be too late ደንግዮም እዮም ዘለዉ እንታይ እሞ ክዓብሰልና ዋላ 50 ተገብሩ ዋላ 1% እንተገብሩ እውን still እንተ 8 ወርሒ እንተ 9 ወርሒ እንተ 10 ወርሒ ማርኬትና ክወድቕ ይኽእል እዩ ሶ ነዚአን 8 ወርሒ ደን 9 ወርሒ 10 ወርሒ እንድሕር ማርኬትና ክወድቕ ንብል ኣለና ኮይና ከም ፀብፃብ ንሪኦ ረሲሽን ኣጋጥም እንድሕር ኮይኑ ኣብዚአን ክንሓልፈን ክእል ኣለና መጀመርያ ማለት እዩ ሶ ተቐዳሚ ሕቶ ተመሊሳ ኣላ መስከረም ፌደራል ክቆርፁ ድዮም ንዝብል ሕቶ ኣኮርዲንግ በዚ ዘለና ዳታ በዚ ዘለና ሶርስ ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ ምናልባት ካልእ ካይመፀና እምበር የስ እንተወሓደ 0.25 ክቆርፁ እዮም እንተበዚሕካ 0.5 ክቆርፁ እዮም እቶም ብዛዕባ እዚ ንነዊሕ ዝኸድኩም ምሳና ብትክክል ትፈልጥዎ ዝብል ግምት ኣለኒ እቶም ሓደሽ ዝኾንኩም ግን እዚ ሲኤምኢ ፌድ ንጥቀመሉ ወይ ከዓ መዐቀኒ ናይ ሬት ካት ማለት ድሕሩ ኖቨምበር ክቆርፁ እዮም ራእይዎ ያ 46% mostly ያ and then ዲሰምበር እውን ወርሒ 12 ክቆርፁ እዮም ወርሒ 11 ክቆርፁ እዮም so almost 3 ግዜ ሬት ክቆርፁ እዮም ኣብዚ ዓመት እዚኣ 3 ማለት 0.75 ኣነ ኣቨሬጅ ክቆርፁ እዮም ማለት እዚ ክብል ከለኹ ግን ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል ዳታና እንድሕር ሕማቕ ኮይኑ እቲ ዝመፅእ ዳታ ንኣብነት ናይ መስከረም ዝመፅእ ሪፖርት ኣለና ዳታ ንሱ ሕማቕ እንድሕር ኮይኑ እዚ 0.25 ክቆርፁ እዮም ተባሂሉ ዘሎ ናብ 0.50 ክቆርፁ ይኽእሉ እዩ ናውታ እሱ ምቑራፅካ ክንደይ ግዜ ገሊፅና ኢና ሬት ምቑራፅ ማለትካ ኢዚ ማኒ ናብ ማርኬት ምእታው ማለት ይሕዋት እቲ ገንዘብ ሕሱር ባረው ንክትገብር ወይ ከዓ ንክትልቃሕ ንኸተምፅእ ማለት ገንዘብ ድሕር ሓሲሩ ቁጠባ እንድሕር መሊኡ that's all the market is going to be always inflated all right number 2 the main important ቁጥሪ 2 ሕቶ ክንምልስ ኢና ሸር ገብረኩም ይብዛ all right one is done yes now one is done ملسنا هنا so number 2 number 3 اتحيز خملسني احوات ولد دحر مقراطم اوكي دحر مسكرم 18 كم زقرط رينا لنا ولد دحر مقراطم اب عداقا زي ودق انت خوينو اكسيون مالت مودق ماركت انت زيرينا ريسيشن تزيرينا حدا مودق ماركت انت رينا خا كلت ازي انا نخري مالتي قطر 3 4 زي انا لكم زي جراف كابتا زرعكم صرص احوات so almost now I think so now 10 غلطات let me see that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 all right now 10 شمونته rate cut مالسي فدرال 10 شمونته جزء فليبس جبرلو استملسوا لي إن رجعنا هجي كاب شحن ساعة 270 جمير كمالت كسب كل تشحن 10 ساعات so كل شيء ولد يوسخيهم ولد مسوسخ زهج مسكرم 10 شمونته زغبروا ابزي ان عامتاتسي انتاي نيرو ستاك ماركت حزن ده very important ازيم انفستر صحات رايوا اوكي ازيان ناي 10 شمونته غزيسي دي كات زغبرلا كنزا مسكرم 10 شمونته مصانات بزلا ابتا قداميت عامت رايوا ابتا قداميت عامت اب كلن مالتي ابتن 10 شمونته غزيه ريت كات زغبرو ولد زقنسلو التقدميت عمد ستاك ماركت نرايو ابشحن 973 نيجاتيف 34% وريدو ابشحن 976 0% وسخ يقبرن ابشحن 981 نيجاتيف 5% تولدنا له غزي مالتي على زي بايزو اب كل تشحن حدا نيجاتيف 10 تغلطين you know that اكل تشحن شوعاتن هاوس كراش مالتي نيجاتيف 20 كلتن كنده غزي ابتا قدامي تعمت رايوا ابتن 10 تخلطه ورحي انتينا نزلنا كم مسكرم 10 8 هجي كسا 2024 كساب مسكرم 2025 زولو غزي سي كابزي اندينا كابزن 10 8 غزي خنده غزي ستاك ماركت داون كاين حاده كلته 3 4 5 غزي look this 5 times down coin simple one
እቲ 13 ግዜ ግን ዋላ ሬት ካት እንተገበሩ ስታክ ማርኬትና ይሕንበብ ነይሩ እዳዝማረ ናይ ረሲሽን ድሓር ክመፅእ ኢና ድሓን ልክትስ 3 ዓመት ከ እንድሕር ተፀሚምና ልክትስ I know 2001 ናይ 2001 2007 was hard ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት even 2007 2001 ኣይተመልሰን still red ኣሎ ኣብ 1971 ካ negative 6 ንርኢና ካልእ ግን ኣብ 3 years ከዓ 3 ዓመት down ርኢና my goal my focus 5 years رأي ወዲ ሓወበይ 5 years none of recession ወይ none of ሙዳቅ ናይ stock market معكن stock market ناخذ لشاء حزو S&P index تنحموش شمئتن شدشن كامباني حيزو زرقم عنه look this what do you study أبزي حوات نسخة كم مسكرم 10 شمون تريت قرط يوم فدرالس yes دس بلي according CMFR كندي قرط نزبل حتى جن maybe كاب هيجز مثلا report بعد ندحر كوينو double قبرو ام triple قبرو خليهم so أبت قدام عمد ماركتنا مالت كاب هيج مسكرم 10 شمون تكسابنا عمد هذولو up and down كرن خلنا مودا قالو مبالالو سلازي أبي أخذت مزلكا your eyes should be long run 5 years زي that report زي رايوا مالت overall average أبت قدامي تعمد stock marketنا average 13 return غير average one أبتا return زغبروا ويكا right cut زغبروا مقراص جمرولاسي an average stock marketنا 13% تملاس غيرو I know زي down አለው average ወስዶ ማለት ካብዘን ናይዘን 18 rate cut ናይ 18 ፌደራል መቁራጽ ማለት average 13% تملاس غيرو well maybe حنت خابتن دحن زغونت عامت كتكون تخيل يا 2025 who knows كرد نزيات من لسه بايزوي مودعتها ريبورت الله لكم نايلهم مع أنت كالندر كريكم كلهم who knows أب 3 عامت أنت خير average خندي تم استاجر return غير 40 سنة my goodness 5 years كن 89% my friend so what you gonna do can shut up down يخون الله كم زي خون الله what we can do there you go what do you think أبزل ملس مالتي زخانة سب فاينانشال زمهر الكا زحت تيبل كان ملس هذا أبزل هذا عمل تحسك كابتن 3-4 دحر كوينا ستاكان دحر وديو تستاكن دحر وديو كاب أنخا 3 عمل تزخون كاجن دحانخا 5 عمل تخون كامو صوري أخا so look this alright كابزي أن شو عدته أب كابزن رأيو كابزن كل شيء فدرال ريت كات كجبر خلو mostly recession academy مودا ماركت كابزي أنت شو عدت راحهم ماركتنا recession زي ترى أمبر تنا عسرت حدا recession ترى ماركت وديو look this إذا x زلار أو قطر حدا كلت 3-4-5-6 شو عدت شو منت شو عدت عسرت حدا إذا x زلون ماركتنا نعسرت قلت ورحي كابتاريز قبروا أنا عسرت قلت ورحي ريسيشن تراي look this قدامي ولا ريسيشن داير ماركت يودق أمبر ستاك ماركتنا still 15% وسيخون يرو 15% second year I never alright أبزي yes ريسيشن ترايو ستاك ماركتنا وسيخون أبزي 1974 ريسيشن ترايو مارك عنيو مالتيو وديقو جن ستيل ستاك ماركتنا خندا يوسيخو 40% وسيخو ماي جودنس كم زي هجين فور هزلنا مالسي هجي ريسيشن كما تصعنا نحر كوينو بسراحتنياتات بوزحات انو بلاي كوني خليهم so that means stock market كاستحان كوني خلي مالتي انت انز قبرا زلوان كامبانيات بزح لقى في قبرا لوا ناتن بروفيت مخسبن جن صبق قالو نايت مالي انفيديان بعلو مسكرين عقم رأيوه بروفيتن هاي قالو سبات ندحر سراحتنيا وصيون اوكي ناي سراحتنيا ريسيشن كرئي خلي ماركت كاغن ستيل خيدي خلي بزح بنفيت الله هذس why is this disbel recession ده هلو سلمنتا ستاك ماركتنا هاي نزبل حتو yes there is حدا
انت عينت ريسيشن كقاطمنا زغل هجي نصلو زلنا ريسيشن لايك بزح عدو عل سراحتኛ نخوني بزح عدو عل سراحتኛ ማለት ስታክ ማርኬት ካይ ወድቅ ማለት አይኮን ቴክኒካሊ ኮኔክሽን አለው እንዲ ግን somehow ሉዝ ገብር ይኽእል ናብነት 2007 ራይዎ ማርኬት ክራሽ አጋጢሞ ቢግ ማርኬት ክራሽ ብናይ ሃውሲን ዝመፀ ኩሉ ዓነው ነው ይል ነይሩ ኣብ ካልእ ግን we are okay ማለት according to this data all right look this 1979 recession ተጋጢሞ ኣብ ተቀዳማይ ዓመት 12 ማን እዚ ባይ ዘ ወይ ኩሉ ሻዕ እቲ recession ዘጋጥምካ ዝነውሐ almost 10 to 12 ማን እዚ ካብኡ federal they have correction correct ይገብሮ ስለ ዝኾነ ቀልጢፎም stock market na 40% return ገይሩ S&P my goodness 80 41 ገይሩ recession አጋጢሙ all right 81 negative ነይሩ negative 5 recession አጋጢሙ በሙሉ look this 10 39 13 19 whatever recession አጋጢሙ so now recession after recession they ጋጠመን stock market na average ኣብ ተቀዳማይ ዓመት ክንደይ ተመላስ ገይሩ look this 15% ኣብ 3 ዓመት ክንደይ ሪተርን ገይሩ 48% ኣብ 5 ዓመት ክንደይ ሪተርን ገይሩ 97 እዚ recession ተዘጋጢሙ ሲ we are gonna go fly my friend fly to the sky to the moon that's all we say ህጂ recession in ምውዳቅ ተዘጋጢሙ ሲ an average we are okay market is going to be keep green and green ማለት እቶም ኢንቨስት ዘይገበርኩም ሽዑ ዋይ ኣነ ኣኽ ክትብልኹም ሽዑ I'm just kidding not personal finance my friend just I'm showing is the data as ምህር ዘለኹ so personal finance ክትወስድ ላይ አይደለኝ so ተጠንቂቁም ክትከዱ ከዓ ደስ ይብለኒ ማለት yes me 5 years ዝሪኦ ዝጥሙተይ ማለት all right እቲ median like wind ratio that's okay good for you alright after recession ተጋጠመን ከ 11 ራዮ ኣብ ተቀዳማይ ዓመት stock market an average 11 well like S&P ኢናን ብዘልና S&P index ብኡ ስለ ዝዕቀን 11% return ገይሩ my goodness look this ኣብ 3 ዓመት ክንደይ return ገይሩ 4% look after recession ዘይነበረ 48 after recession ተጋጠማ ግን 4% that means ናይ 8% ፍልሊ within 3 years ማለት 5 years ke 84 return ገይሩ 84% ኣብቲ ኣኻ 97 and then 84 look this what almost 13% difference ማለት what are you going to tell me about it what is stuck in here all right simple እዚ ኣኻ ናትልኩም ብቕልል ዝበለት ማለት ንሳ ነዚ ኣሳብ እዚ ኣምፂዋሎ ማለት እዩ ኣብ ተቀዳማይ ዓመት ክንደይ ነላ እዚ ንህለኩም ትሪእሎ እዚ S&P كل شيء معكني S&P نانتي كم زلنا حات S&P نقول ستاك ماركت نازع قلنا إيز بزلهم هناك 5 أو 6 كامبان فاتح زركبي mostly most techs and subs S&P مالت AI ندحر ناي AI recession ترى إنا خمسنا Nvidia جراتو زلا من على بعض this is gonna be another history مالت هوات ناي هناك كل عند tech company أب AI أنت مركزين خلاص زلاجن Nvidia we said that 30.04 revenue جرا my goodness EPS سنة 4% that is was 68 my goodness almost 122 and 120% up holy shit AI he's gonna invest 1 trillion hon beginning يقبروا لهم that bad for what نسرح تنياتات bad نعانا that news killing us مالتي alright let's back this زي على زلا إذا ملكت زي ماركتنا ندحر recession أقاد مالتي أنت وديقو ماركت مودع مالتي نعسر تغلطوا إحنا زلنا رايو ماركتنا أنت وديق 11% تملاسي قبل أنت زي وديق 10 تحمبوش كابزا حجي نتبازلنا زي ماركت أنت وديق بسنك من تا إزالله بن حزني بسنك فيرسكات إزار بزالله simple word مسكالو communication كاي تخونوا إحوات مسكالو كاي دانا قول because federal reserve هجي مسكرم 10 شو تخجي مروس لهم so why تبلا بيتقال because إلا تجمرك because alright so that is how كنت قال لنا مخنياتو انت عينت انت اخا تحزو اخا انت عينت مودق ماركتي خمسك اخو تصلو خالي that means alright in 3 years 40 and 48 ماركت مسودقه recession مستر اي بسنك فدرالس 40% تملاس غير S&P in 3 years market تزي وريقها 48% my goodness
within 5 years market بسنك فدرال توديقو 84% انت زي وديقو 97%. All right, this one is the report. Okay, stop Gabrazia. So كليتين ملسنا هنا technically تقطر بعته نملس حتى بزيا كسب معاس انت حيزنا يودا ازي وصيت هاوز خن زبل ريخما 5 years. It doesn't matter احوات ولا مودا ماركت يقاطمنا هجيم as long as نسخة دولار كوست افريج انفستر نحكونكا تسمراش አይተኩም ምክንያቱ ገሊእና እንታይ ንኸውና መስልኩም ከምዚ ማርኬትና ወሪቆ ጅናተይ ፖርቶፊሊዮ ተዘሪአኩም ስገርቢ it's down some of them ማለት some of them ተስላይ actual down ኮይኑ ነበር ካልእ ሰዓብ ኣሎ ባዘር ኮይኑ almost ና 5000 ዳውን ኣለና ኣብነት ንበሎ ባዘር 5000 ከሲረ ልሕረ ለሸይጠዮ I'm going to lose all this opportunity in bother line. ናትካ ዕላማ ናትካ መደብ ናትካ ፕሮግራም at least ናይ long term እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ናይ 5 ዓመት ሚኒማም ተወሓደ 5 ዓመት እንድሕር ኮይኑ that is the best. I like to take ሓደ classmate ዝብላ ኩሉ ሻዕ ኣሎ ልኡል ዝበሃል ካብ ነዊሕ ዝፈለው ዝገብረና እዩ ሚኒማም ስታክ ማርኬት ካብ 7 ዓመት ነው ንጽበይ ጣሕ ዝብለካ ካልእ ይዘረብን he's right. So ريخم مالتي 5 years እንድሕር ገይሩ ናይ 7% ተመላስ ለካ within 5 years ማለት S&P ዘረብ ዘሎ ኻነ simple stock in that like grow stocks on ወናይ ተዛረብኩም ማለት እዩ alright so ንሕና okay alright ደስ በለ ፈደራል መስከረም ቆርጥዮም so ማርኬትና ዳውን ክኸውን እዩ alright my friend not personal finance ማርኬት ካ ዳውን እንድሕር ከይሩ if you have ገንዘብ ኮፍ ዝበለ ዘይትጥቀመሉ at least ብውሕዱ 3 ዓመት 4 ዓመት ኣነ ይጥቀመሉ ነብዚ ኣትዩ why don't just buy heavy opportunity خرخيبካ ዘለካ ዕድል خرخيبካ ዘለካ ታመተው ዕድል ስለዚ buy heavy ምናልባት ክቅፅል ይኽእሎ yes ለስ 50,000 እንተልካ not personal finance 50,000 እንድሕር አለካ ህጂ ኦኬ ፈደራል ምስ ቆረፁ ማርኬትና ክወድቕ ይኽእል ስታክ ማርኬት yes ናይ ምርጫውን ብዓቢ ይመጻሉ ማለት እዩ ክንደ 50,000 ተእትዎ ጽቡቕ ዕድል opportunity ተስላዲ whatever ንኣብነት ንበላ ትሕቲ 200 ትመጽእ ንበላ ሸር والله 20,000 እንድሕር ገዚእካ ትሪያ ናበይ ትኸይድካ ትቕፅልካ እታ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ካ ግን እታ ወርሓ ሶሪ እታ ሰሙናዊ ትገብራ ግን ሕዝኒ እታ ሰሙናዊ 200 ቅርሺ ዳ እንተ ወሓደ 200 ቅርሺ እንተ በዝ ላይክ ዩ ኖ ሶሪ እንተ ወሓደ 100 ቅርሺ እንተ ወሓደ 100 ቅርሺ ትገብራ ንሳ ጠቕላላይ ተቋርፃ እንታይ ዘለኹ ግን እታ ሰሙናዊ ትገብራ ኣይተቋርፃ እንታይ ዳ እንድሕር ገንዘብ ኣለካ ኮይኑ ቁሩብ ገንዘብ ኢንቨስት ክትገብሮ ትኽእል እንድሕር ኮንካ ዘይትጥቀመሉ እንድሕር ኮንካ ማርኬት ምስ ወደቐ ምስ ረኣኻ ንኣብነት ማለት ኢንቪዲያ was down like 112 በፂሓ ነይራት ማለት by the way buy more it's going to be back right so እቲ ዘለካ ብሙሉእ ገንዘብ ግን ብሓንሳብ ክትገዝኦ ኣይትፈትን ምክንያቱ እታ መወዳእታ ናይ ዳውን ትኾነላ we don't know that ኮይኑ ተሪፉ ግን don't even think እተን ስታክ ማርኬት ክጠፋ ኢልካ ናይ ትሕሰብ ማለት እዩ alright so never think በቃ ህዝቡዝን ወፅስ ኣቴኹ ወፅ ትሬደር ድሕር ኮንካ ካልእ ኣርእስቲ ማለት እዩ ካልአይቲ why stock market na lomaanti looks good and red sorry looks good green ማለት እዩ sorry not red there's a report let me show you this economic calendar Bloomberg out emolo so look this what GDP nahna gross domestic product ማለት ሓብቲ ናይ ሓንቲ ሃገር መዐቀኒ ውሽጣዊ ፍርያት ናይ ሓንቲ ሃገር መዐቀኒ ማለት እዩ ኪውቱ ኳረርቱ ኣብዚ ሓለፈ ፀብጻብ ተገበርና 2.8 ፀብጻብ ተገይሩ ነይሩ ኩሉ ሻዕ እዚ ፀብጻብ ዝግበር ሪቫይዝ ዝግበር ይድገም እዩ so ክድገም ከሎ ምስተደገመ እንታይ ኮይኑ ንሕናሲ 2.8 ኢልናኩም ነበርና ፍርያት ዝገበርና ወካ ሃብቲ ዘርአና ኣብ ኪውቱሲ ኖ እሲ ኮነን ሃብትና ወሲኹ ናብ 3.0 ብልና ኣሎ that is great እዚ እንታይ ትምልሰልካ መስልካ alright እቲ ኢኮኖሚካሊ ሪሴሽን ክሪኦ ዝኽእባኣና ወካ
بالجي دي بي ريسيشن كري أزقبانا عين رئنا لنا هجبزي مالتي 3% وسخ مالت نحنا أبريسيشن ديكلير نقبر كلتا نقري هوا زيادة روازو لهم 3% نيجاتيف اندحر كيدا ديكلير خولي نيجاتيف كأخن دي مالتي كلتا كوارس شد الشورح امبيشي وسيخو يزبل النازل له تحانتي ناي مودا ماركت نريانا ريسيشن جن ناي منتا ناي employment راح السخاء مسكرم شدشة كتك قلع بقى كرئ نخلو يس كتمسد خليها فدرال انتا يمسرحو كلتا نقر يمسرحو واقاتات مقتصارن سراحتنياتات كا بزح ماركت عدو علم هيكون بزح سب نخسرحن مالي نسان دحر متيم نمبر 1 they gonna run fast نع سيف قبرو خو حسوا مالي ناتو مسرحة واقاتات مقتصار كم زقبرو تصنحو كابها بزح عدو علم سب نخيكون كا unemployment هاي نخيكون مالي كباب 4.3 إنا رخيمنا زلنا أبرج أبزح حلفه هجي كنا يمسك رينا سلازي this why marketنا لو معنتي green because of these numbers وماركتنا شجر زلو فدرالي قرص سلو زلو اوكي ريسيشن كرأي بهالنيو ايكونن يبلو مالو جي دي بي نو ستيل قطبانا يعبلو ويلي سلمنتاي دا بزحات كامبانيتات سرحتنيا سقوالا و نسنين بروفيتن هايز قبرا زلو بر ناتن آتاوي اي تقنسن يبلو ها اقل alright GDP is the most important of economy mality so كلايتي initial job claims نايدا سومن زيا نعلت 24 تودع مالتيو عدو عيل سرحتنياتات عب سومن ماركتنا تصبيو نبره 230 كلتن شح سبات يخونو انت خونيم عدو عيل كليم قبريم unemployment what ماركتنا نو تجاجخا كل تميزن 30 حدا شح راح عدو عيل مصنع شحفل اللي سنا بيك قلنا الله so بمخنيات زي كلتا ريبورت زي today is good our stock market simple term so صباح زين أقدسين صباح أقص 30 زين كم تصير صباح زي PCE زين نمت زلنا أبنات year over year جولاي معك أنا ناي فدرال بزي كلتا نت بشدش نيرو kind of a little up جرا ملونا كلتا نت شوعته إذا كلتا نت بشوعته ميس انت جراتك كلتا نت بشوعته نلا على الدحر كوينا أبزي أتمت ناي كور PCE inflation معك أنيزي inflation نحنا خيرنا نشموتو plus أكندنا خيرنا نشموتو لنا مالي سيحوا كم زي insurance كدنا نجوزو بكامباني نجوزو نحنا سبيزا نجوزو كارد كله زب مالي زيا 2.7 زلا ماركتنا زي أتصنع والله زي أتصبر كاب أنا اللي على 2.8 نحركونا bad maybe أنت هتكون أشو فدرالس مسكرم 10 شو من تريد قرطو إذا حسب ديرهم كتب بالاش ولا ندخل هذا who knows right كورسي بي اي إذا حزمت ناي جولاي only نجاراتنا بزيرو نتبخل توسيخ له بزيرو نتبخل توسيخ له average ماركتنا تصبوز له فركاس ولا ستريت تصبوز له زيون كومن دحركوين نتصبا كابون لعل دحركوين خا حدا جنيا سو زيا خا صباحنا ماركت كتكيرا اذا نزريان زلهم نمبر ابزيا لعلان اندحر متين ريد كوينن كمتين ماركتنا ريد كوني اذا نزريان زلهم نمبر تحت انت متين جرين كوني ماركتنا جرين كوني بلاس فدرالس داخونيم اذا ريبورت يام تامامينهم هي مسكرم no problem we will rate cut gobriam no problem my friend gobriam no problem. So this is today's report. According to Nightmare, probably Nightmare three waters five gaberna Nvidia the number up. So that's all how we have. What do you say, Barry? Barry, I get up. How can we continue profit even if yeah, that's all. Like we it's okay. Read Naiberia قديمكم. مالت انت ايضا نزلوا yeah depending ولا recession ترى ايسي profit نقبر نخلينا it's depend what kind of recession أبينا عودة recession يمتين نزلوا it doesn't mean so stock market نا looks okay مالت
so ክንገብር ንኽእልና according to source according ንሪኦ ዘለና ጭብጢ ማለት እዩ it doesn't mean ኩለን recession ይወድቃ maybe ናይ በዓል AI ናይ ቴክኖሎጂ ና ካልእ recession ተጋጢሙና ክብል ይኽእል እዩ ንኩሉ ክልክሞ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግን ናይ ሰራሕተኛታት recession ድሕሪ ኣጋጢሙስ still our stock market is doing great ማለት እዩ ፕሮፊት እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ እቲ ኢንቨስት ንገብር እንድሕር ኣለና ፕሮፊት ኣለና ከምቲ ዝድለ ፕሮፊት ዘይክገብር ይኽእል ጥራሕ alright guys thank you all right I got you read my very comment by the way very ጽናሕ ተሓዘኻት እሰረኻ ታወዲ alright guys I'll see you probably tomorrow my PC data halwa na thank you